apa jeng lihat 2 rakaat fa'alin na umber. Tak pernah ku temukan gadis secantik dirinya. Tetap aku pak saya kok dia suruh aur kesan kok lo nja insaf kok anak baik-baik kok yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, utamaipun ajunan semulja Kiai Haji Ma'mun Ismail, ajunan Kiai Haji Mudawi Khatib, ajunan Kiai Haji Abdul Mujib Khatib, ajunan Kiai Haji Khairul Anam, dan sateja para kiai, sateja para guru sehadir. Nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim dan hormat dak sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, utamanya Haji Ismar selaku kepala desa beserta aparatur tisaepon baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali. Ketua Muslimat Ibu Nyai Habibah Mustafa dan juga sahibud dakwah wa sahibul manzil Kiai Mujalli Mustafa, dan sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek sateja ajunan badan kaula amul jaaki dan badan kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan kesempatan siang mangken takdir bi Allah asareng apangki alengki dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangkin ala kotoat samu ke kaula benajunan tak cuma apolong itunya, tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun epapolong dalam keadaan kenging ridha dari ajunan Allah. Salawat dan salam ngireng atau raki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kala ben salawat ben salam kak dinto samo ke atatilan jalan, samo ke atati sebab kaula benajunan sehadir epektah di Gusti Kanjeng Nabi kala ben syafaat
sekala ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kepanas sa apoi neraka muga manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Para Rabu turun na ocen kesempatan laku mangkin ni ke insyaallah nambai kenceran dak kaula ben ajunan amin. Karena dawuh Kanjeng Nabi al ajru bi qadri ta'ab, kencerna orang ibadah ni tergantung melarat teh. Sajen melarat kencerna sajen banyak. Tepani ocan sampean jen nyiksa segala cur ngoncur mangken nakin kong markong. Kan lajen nyiksa ni kenggi. Segala kereng mangken le becah kan jen melarat. Jadi ketika melarat tah benyiksana sajen banyak maka kencerna sajen banyak korca agurunggung keng munumpian mule nadeki bagi ngocak ngarata sarang kok yakinya mana ocen ba tak becayu tapi dikon dengan ocen ni kak ya arep kula sampean keng bulan ketepan acara tak ende ka ocen si susah ni kebun tak ocen mun pa tak ocen sekali mungkin panjang mate bener. Jadi tikal tore paridho tore palega ateh samu ke akatia cincin Gusti Kanjeng Nabi kalaben tambah melarat kencerna sajen banyak kencerna sajen raja. Jadi kapan ocen kencerna ni kasajen raja. Jadi mun tahun datang muslimat ro raja boleh kencerna amba aki ka ocen mak le bakun raja. Bangken acara gak dinto dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan haul masyayikh Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Al-Asy'ari. Sepertama Isra wal Mi'raj pada Rabu. Isra nika artena aceleun malam. Mangkana ekoca Israil nika orang selebur aceleun malam. Jadi Isra nika artena aceleun malam. Mi'raj nika artena ongke. Nika secara bahasa napa Isra aceleun malam napa Mi'raj ongke. Dadi mun lakena sampean pun malam ajalan torot ajo Isra jua kalau sepuluh mole tok-tok-tokan labeng ajo Mi'raj jua. Deka secara bahasa ketika yang kui ka istilah para Rabu maka Isra gak dinto aja lenah Gusti Kanjeng Nabi bekto malam dari Masjidil Haram dak ke Masjidil Aqsa. Oning Masjidil Aqsa sampean tahu nih air mata ni ke Rabu terus mun sampean tahu ning toko entara mun toko posang minta ater ke gula ya telako rongkosi. Pada Rabu ajalana malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saampun ada pak ke Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi pas epaung ke langit situng sampai peto dari langit peto ongke boleh ke atas sampai dek ada pak situng tempat seanya Sidratil Muntaha ni ke Mi'raj. Jadi saya nyamai Isra ni ke ajalana malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ongke sampai ke Sidratil Muntaha nikahnya mana Mi'raj. Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina perjalanan kak dinto satu aja kak kobe sa'na Allah nikah papadeng dek Gusti Kanjeng bahkan Nabi Muhammad kak dinto pada Rabu nang malam nikah melewati 3 alam cepon ulama situng alam nasud 2 alam malakut senomor 3 alam lahud. Dari Mekah ke Palestina ni ke alam nasudnya mana alam manusia. Dari Palestina paung ke langit kapeng petok ni kanya mana alam malakut alam malaikat langit situng sampai petok ni ka ada manusia gelejer ke akasa. Langit situng sampai petok ni ka kena para malaikat ni kanya mana alam malakut. Dari langit kapeng petok ongke boleh malaikat ni tak bisa ungke ke atasan boleh sampai ke Sidratil Muntaha ni kan malaikat Jibril sing ater tak norok
dan gula berdeba tesan Nabi Muhammad ajunan tok seongka ke atas dan gula tak bisa dari langit petok ongka ke atas sampai ke Sidratil Muntaha kak dintonya mana alam lahud se malaikat tak dapat napa-napa oleh manusia cuman malam Isra wal Mi'raj kak dinto yen tari bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni kanunjuaki saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan Nabi Muhammad paningali tempat seanyama neraka paningali tempat seanyama swarga jadi Nabi Muhammad swarga dan neraka dan siapa saja yang akan menjadi isi surga dan neraka itu diperlihatkan tanpa akidah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi Muhammad diperlihatkan surga saambonai paningali swarga ternyata esena swarga ni kasi paling banyak orang miskin makanya gula benajunan beda matura odik rat melarat odik kop cokop orang sebeda coba kisoki umpama gula ben sampian odik rat melarat tikal jaga mik tepak ka gula benajunan saya tengali Kanjeng Nabi swarga terus apa tak terus masuk swarga terus masuk swarga tertulis mate pokoknya terus masuk swarga maksud tabudian tengki buk makin menterki lanceng umur menterki umur sampian pada apa 200 belum polo 2 tahun salah lagi ya minta berempa umur kilanyo on menteri palanceng bi Allah ngi menteri pasampurna ibadah amin paningalin dak ka swarga paling banyak orang miskin para rabu saampuna paningali dek ka neraka ternyata esena neraka ni kasi paling banyak orang bini keng tak langkong sampean tak usah protes geluh cepon ulama ketika neraka ni ke paling banyak esena orang bini ni ke beni andi arte ni bini ing ka neraka ke laki ing ka swarga beni sanika cepon ulama ketika neraka paling banyak esena orang bini bisa saja esena swarga juga paling banyak orang bini apa sebab umat Nabi Muhammad ni kala-kala antara laki dan bini ni kebanyakan bini ing mungkin ni sudah ada yang menyatakan 1:5 lu mungkin ni kak 2006 lekor ni kak 1:5 jadi umpama ring laki abini 5 orang bini ni kak stok kecukup tore tak berjajah pembian saya betul bela atau berseti saya datang ke kula tanya betul bela rata-rata betul bela ni kah kula tanya betul bela ni kagak banyak ring laki ben ring bini banyak ring bini kok mi abah saya betul bela makin je bini kapi je laki kerojeng mancing riak bener riak lo bapa lek lacen maki aku myaluk kereta mau bulan becai bobon abang guan makin ni kan laki bini ni kebanyakan bini para rabu banyakan bini persentase laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan cak gula bencakan cak gula semeduk lambak seberengan kan lambu makin kan cak gula Pontianak kan cak gula Pangkal Pinang sebedai Banjarmasin makin ni pani telepon bitan gula anang rata-rata bini kepi rata-rata bini kepi gula bini 2015 gula nyuon ke Allah ya Allah dan gula anak pertama nyuon laki ke penerus perjuangan ya Allah keluar bini beda ada mak beli boleh deh yo yang ku bisa retur biar cek bini COD dia bini para rabu kula alhamdulillah ya Allah jangan kula anak pertama ada bini anak si nomor 2 dan kula nyuon laki pangeran nah, alhamdulillah baru si nomor 2 ni ke anak kula bini boleh bu benar mau orang bah ngucap bola tak usaha mare bi orang mari esoro ongke di kanan turun ke kaca cepon ni ke laki mau ongke di kanan turun ke kaca deh onggi ongguan ongki ya kok mi nakal jangkok meringut tinjak bakun bini ho kalah kali kok bakun ngomong terus laki ongke di kanan turun ke kaca haram ongke di kanan gula keng turun ni kalau payah pakai kanan bot
Apa beda dengan cara mai komentari di bawah ada nama menja pelandi cara nama laki ada nama Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ketika neraka paling banyak nikah orang bini, nikah tidak menutup kemungkinan esena swarga juga paling banyak orang bini, karena umat Nabi Muhammad nikah antara laki ben bini nikah benyakan bini. Tapi Nabi Muhammad nikah salah setengah Isra nikah sedih para Rabu sampai mular kanjing Nabi. Siti Fatimah bin Sidina Ali nikah entar ajabis, Nabi Muhammad nikah sampai mular. Maka dipun lagi syair, Siti Fatimah bin Sayyid Ali pernah nyabis dak kanjing Nabi. Bakto nikah kanjeng Nabi mular, semirengaki arasa tak kelar. Dapuna kanjeng Nabi, sengkok senangis jia bedemar kena, sebab pereng bini cek benyaang seksana. Iko kanjeng Nabi ini kemular apa? Karena ring bini ini kekotuna tak masuk neraka sekali. Kotuna ada apa mata masuk neraka sekali? Karena ada masuk surga ini keselebih gampang etempeng orang umbian ini masuk surga kan cik gampang bukan? Mun ring laki kan cakul ini kan berat sih ke surga ini. Mun bini tak kerompak. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Empat ni karo kalakom biar ni langsung dakhalatil jannata min aibabin sya'at. Esoro masuk swarga dari bang labeng kak dimaapai sepenting sampian kasokan. Swarga ni kebedo petok bang labeng swarga ni kebedo belu sampian masuk di kamma asaos. Kor kasokan sampian cuma empat apa jeng selema bektoh. Idza shallatil mar'atu khamsaha pajang selema bektoh pajang fardoh palaking akhir tak usah pajang sunat lamin ta sunatna selaka. Oh ha iko senomor dua wasamat syahraha apa sa bulan Roma. Senomor telok wa hafizat farjaha diandi ing jaga munandi bemuntandi apa sih senomor empat wa ata'at zawjaha atoro kaselake mun selake merintah be king mun tak bagus makireng laki tak oleh to la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq make laki mun tak bagus tak oleh toro lek kabasar yuk keng kaki salva anta kodungan bener kodungan cek toro make laki je laki papa anta kayaknya mana bu keng selama isro bagus wajib toro isro kebara isro ke timur mangkat isro ke dalam tuli isro napang melekok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak karumpa ni kagak wajib dari bini tu ni. Bejeng pasah. Aja ke aurat tu sambian jaga kehormatan taat ke selaki. Ada boleh sambian surga. Jumat tak wajib ya. Bejeng cik beda perayaan. Mun tangkat jadi mau dengan kayak perayaan ibu. Mun ni bini tak bejeng lek katamuyan kan dia kan. Perayaan kan 10 hari lah. Bakun katamuyan lek iya kita mulai. Kek laki, berdeng laki, tak bejeng mira le. Apa nak kita teh goncong mentero mira. Akan ada pria datangkan cari bejeng bu. Bener. Sampean cuma wajib bejeng pasak. Napa kemarin ni guru? Aja ke kehormatan toan ke selaki. Cuma apa nih kak? Bejeng ki beda pria. Jumat tak wajib sampean. Zakat tak wajib sampean zakat. Sewajib laki na sampean pian cerok noro apa yang laki na.
haji tak wajib bian haji kecuali bi selake iong ko si pahitorok kelaban aman taruh nurut alakoh tak wajib bian dengan compo jak gulian bala beda tanah bala tak ada tina le mate bekerja aku wajib untangkan cari wajib Jumat puk wajib apa jeng ada perayaan ki wajib alakoh wajib nginguni sampian bener ki wajib majer zakat sampian wajib mahaji sampian ki wajib ngiba sampian kalian jalan Allah berak ring laki ni kau heng bini karumpak ni kalau bisa masuk neraka malah beda situng buk tak usah empak ning situng ni langsung masuk surga kebada kanjeng Nabi debu senikah idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah mun bedereng bini mate ketika si bini mate wa zawjuha radin anha selake atena lega ke si bini selake lega artena si bini sebelum mate tak lanyala ke selake otabo make lanyala mari minta sapora sete si bini selake ridho lega atena dakhalatil jannah ni kering bini langsung masuk surga sepenting ketika si bini mate selaki atina lega sampean tak mate tak atingkeun laki dalam keadaan pegel ke sampean dakhalatil jannah langsung masuk surga atung rek sampean mate selaki ridho gempang napa tak gempang tero napa tak tero ya mate bahkan hadis sering mate si bini mate selaki bini boleh jami tahu senyempit anang siapa jo masih bini mati selaki bini boleh ada apa Allahumma sholli ala Muhammad itu aginah saya hadir nikah manter tak tepat saya tinggal kanjeng Nabi neraka amin saya hadir nikah manter tepak areng bini saya masuk surga kapi itu nyani kebedareng bini empat ni kai kocak sampurna bi kanjeng Nabi beda berapa ring bini saya sampurna beda berapa di kulis empat ni kai kebeda sampian mun bisanin des empat ni kak sampian ni kering bini sampurna nyaman nama kita sampurna mangken para sampurna sampian kan ring bini ni kan lo pada beneng laki kan begbilu saya bertepuk kan ring bini ni kan bulan ikabai ditulang rosok si bilu ni kan nggih maka negara yang bini ni mau kedung pekil kan salah kapi ngocak salah tak ngocak keliru kan dia kan oke kan salah kek ngocak tolo kecap si bini tolo jus tambu sekali Arab tolak ngerosok si bilu innal mar'ata khuliqat minad dila perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok makanya banyak kan ni bini bah ngupload status wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki tetapi wanita dicipta dari tulang rusuk itu pun bagian kiri karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki Pak Ibn caption katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu maka orang laki ini ke rosong ngelang tunggu bayi sampian laki nampian rosong ngelang tung sekacer sekanan jumlahnya 12 cepon sekacer 11 ini cepon kitab Ghamsul Basair mak ilang bayi rajin bayi sampian ilang tung tu raka kak toko ilang dua kak kebelah dekik ke bini lek tang rosong ilang dua lek kuah mau tak ingat lagi sianida bi siapa cecer saya gelak je apa orang mana gelak lek tak gelak bi tibi on kanjeng Nabi ada buat ni kebuk kamu la minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa arba kamu la minar rijali kathir orang laki sampurna ni kebanyak anak apa mi banyak mun orang laki pola nan nabi ban rasul ni kadang laki sampurna sementara nabi ban rasul ni keben jadi nabi rasul ni ka sampurna kapi mun mangken tak ada orang laki sampurna ni kata ada cuma nabi ban rasul orang laki sampurna ni tapi kan nabi ban rasul ni kebanyak para rabu sehingga laki-laki sempurna itu banyak mun bini kan tak ada nabi bini kan hi keng make tak ada nabi bini ternyata bedereng bini ni kesampurna
walam yakmul minan nisa illa arba, sementara orang bini nikah sesampurna beda 4 dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, beda 4 orang bini sampurna. Saya resi bisa anin tes 4 nikah, berarti sampian para sampurna agia manter bisa anin dah. Amin. Kaya ngai sempak ni bitan gula pada bagi ngai. Saya orang bini sampurna. Nomor situng Asia binta Muzahim. Nomor 2 Maryam binta Imran. Senomor 3 Khadijah binta Khuwailid. Senomor 4 Fatimah binta Muhammad. Situng Asia, 2 Maryam, 3 Khadijah, nomor 4 Fatimah. Digulai ke bawah sempak nikah manter bisa anin dah. Amin. Terbisa anin dah. Amin. Situng Asia binta Muzahim. Saya nikah Asia binta Muzahim nikah bini na Fir'aun. Oning Fir'aun ge bila temuyu Allah jak ring to belajar ke Fir'aun tokang din pola andik nomor WA na minta abu. Oh cerita anak. Oh keng tahu cerita anak. Ikutnya ku ampo cat-catan ben Fir'aun deh ya. Deng bini sampurna ke nomor situng Asia binta Muzahim. Saya Asia binta Muzahim bini na Fir'aun. Fir'aun na korang ngacer, Fir'aun na bengkes, Fir'aun na papaan takae, Fir'aun na kafir para rabu, Fir'aun na masuk neraka. Keng bini na Fir'aun ni ke Siti Asia ni ke masuk swarga. Ni masuk swarga. Siti Asia ni ke makilaki na bengkes, makilaki na korang ngacer, pakun toat kasi laki, pakun atoro kasi laki. Anapa? Karena cek pun Siti Asia tang laki jo makilah kafir ya urus na tang laki ben Allah, tapi engkau sebagai bini pakun wajib toat ke tang laki meskipun tang laki korang ngacer. Masalah tang laki korang ngacer urus na tang laki ben Allah, tang urusan pakun bini kutu hormat kutu atoro dek kalah. Hebat Siti Asia ni kan. Terembian munda badabah ibri pelian budian laki ingat Fir'aun ni kan, atau belaki ingat Nabi Nuh, milih laki saya kamambian, umpama laki ingat Fir'aun, atau belaki ingat Nabi Nuh, milih laki saya ingat saya. Fir'aun apa Nabi Nuh? Pagaja, Fir'aun apa Nabi Nuh? Nabi Nuh si bini masuk neraka yuk. Bisa balik ke Fir'aun. Mulai kok, leburung lah. Jadi mun Fir'aun selaki ni ka masuk mangga nembian Fir'aun ni ka selaki masuk neraka, si bini masuk suar. Beda sabalik ke Nabi Nuh, selaki saya masuk ke swarga, Nabi Nuh masuk swarga, si bini masuk neraka. Beda senomor telok masuk swarga kabeh, selaki masuk swarga, si bini masuk swarga. Nabi Ibrahim ni ka selaki masuk swarga, si bini masuk. Mbian mun suruh milih kamangu laki ngak Fir'aun, laki ngak Nabi Nuh apa laki ngak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim re bini na 2. Siapa sih kajian Nabi Ibrahim ki buru ra? Bemalaki teki buru me. Na burung boleh na. Tikal lagi na sampean manter ngak Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad je rajin na 11. Ha? Abu lah dek iya ke ada dia. Itu akhir ngak Nabi Muhammad dek iya. Oh berarti minta saya ngak Fir'aun apa ya? Oh iya lagi. Ingat Nabi Muhammad tak napa sepenting Nabi Muhammad bin Siti Khadijah nggih. Makanya Nabi Muhammad ni ke dalam tua na mantan kasah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin wa Khadijatil kubra. Ya Allah, mantan saya kedua papolong aki akati ajunan mapolong Nabi Muhammad bin Siti Khadijah. Mak Siti Khadijah cek rajinan Nabi Muhammad ni ke banyak. Karena dari raji saya banyak tung situ ngaraji saya tak emaduh nih ke Siti Khadijah ni kata emadu sampai wafat tak emadu. Nabi Muhammad ni kah umur segemi tahun apa
Apa? Oke, jadi Siti Khadijah ini termasuk rajin Kanjeng Nabi saya tak madu. Nabi Muhammad ni ke araji pertama, abini pertama umur segemi ben Siti Khadijah. Sampai umur 40 tahun, sekitar 15 tahun bolong ben Nabi Muhammad, Siti Khadijah ni kata madu. Pas Siti Khadijah wafat. Sampun Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad pas araji boleh, saya rajina Siti Aisyah. Nggih. Sampun Kanjeng Nabi umur 50 situng, Kanjeng Nabi ni ke baru araji boleh. Jadi Nabi Muhammad araji boleh ni ke sampun umur 50 situng bu. Umur 50 situng ni kalau beni bejenar yang laki libur garing bini. Ni kamun bagian bos pun nak unding ni kan. Mun laki na selalu umur 50 tokang dia. Mun la 50 mi bini apa boleh aja situng beda tak ikut-ikut. Bener. Mun umur 50. Jadi Kanjeng Nabi ni ke araji boleh umur 50. Mi araji boleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi araji boleh ni ke beni keng marga nafsu pada Rabu. Kanjeng Nabi araji boleh ni ke keng marga na ipakon bi Gusti. Ipakon bi Gusti Allah. Jadi saya araji boleh Kanjeng Nabi. Kak dinto keng marga ipakon bi Allah. Jadi sahabat rakana ikiba perang, ketika ikiba perang rakana gak dinto sedo. Akhir rajin tidak saja gak bi Allah ipakon kabin. Eka umur sekitar situng bon. Umur sekitar situng ni kalau beni bajenaring laki abini boleh beni. Mbian lagi na umur sekitar situng teku. Ku tak sebulan sekalian. Mun tak setahun dua kali. Makanya lo pada Kanjeng Nabi benoreng makin ni kan lo pada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu. Jadi saya pertama orang bini saya nyata aki sampurna sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Kak dinto Asia binta Muzahim. Pasera Asia binta Muzahim orang bini sece atau ada kasih laki meskipun saya laki kak dinto terekak meskipun saya laki lakon tak bener sebini pakunto ad kasih laki apa napa karena cepon Asia binta Muzahim tang laki dia kafir tang laki coba lakon aja urus na tang laki dak Gusti Allah engkau sebagai ring bini pakun andi urusan to ad kasih laki tapi urusan lain selaki atau kalau tak atau urusan tang laki sepenting engkau atau katang laki to ad katang laki selama perintah bagus makanya Siti Asia ni kebi Allah yang kak derajat mulja semoga saja saya hadir betul orang bini saya bisa atau ad ketika habis selaki perintah bagus ketika habis selaki perintah saya amin Allahumma surah bajang dia robuk kan beda terkadang bagi surah bajang bisa laki apa tanda beda boleh tempoh di TV no pernah boleh pas di kufalen di bering sampai ngide jadang TV na remote tekuk TV na pakuno di angang ngerok sopu kesiangan bisa di kufalen beda apa tanda beda siapa jeng pak ada sponsor mentak sponsor tak apa aja Allah siapa aja yang absahab ngeduwes apa jeng lihat rokaat falen na umber tak pernah ku temukan gadis secantik dirinya tetap aku pak saya kok dia suruh aur kesan kok lo nja insaf kok anak baik-baik kok yuk Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lebih suruh bajang tak langkong karena pada Rabu sampai makinnya ke gula benajunan ini lembut masalah bajang ini keberak rasanya ini cek sengkan sama bajang kan sengka lebih bajang sopu tapi biasa namun bini tak ada banding laki mun bini ini kecil ada biasa namun tangkan cerwa bu mun cegah ada benih orang aja ya bini nah cegah ada bini nah Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kula benajunan cek seke nggak bisa para Rabu perhatikan cek seke nggak bisa makin pong tempo 6 bulan recep nih kak bejeng nih kecek kalako cuma bejeng fardu melolo sunatnya kak kalako anapa recep makin nih ke ukuran ke bulan Ramadan deki ke bulan pasah saya orang saya bejeng sunat bulan recep
deki bulan pas agak dinto pada Rabu nika bekal biasa bujang sunat sampean tak kira berak bujang tarawih mun sampean makin ke sunat jaga nika ukuran dan kula teman mireng jabuna Kiai Haji Maimun Zubair kalau orang itu menjaga ibadah di bulan Rajab maka nanti di bulan Ramadan oleh Allah akan diberikan pertolongan untuk bisa ngalaksanaaki fardhu atau sunat kalaban saya lebih-lebih ngaji Al-Quran makin kesampean kita hatam usaha aki ngaji karena mun sampean makin ngaji deki bulan pas saya ngaji tak sengkak sampang ni kepada penceramah bini asmana Nyai Mufarrohah uning Nyai Mufarrohah Nyai Mufarrohah ni kemun perasaan ongke ke masjid pukul petok turun pukul 5 malam kenapa saya kelaku ngaji dari pukul petok sampai pukul 5 ni ke oleh segemik jus pukul 5 istirahat segemik jus menggulaban sampean mun tebuna ki muslihat nando kan oleh ning telur jus melon jus apukat jus marjan tebuna ki muslihan senik aja oleh telur jus nyi mafarrohani ka oleh segemi jus kol petok mangkot ke masjid kol 5 malam ni oleh segemi jus istirahat apukah dan teh isya atrawih mari tarawih ngaji boleh berempat 5 jus jadi sehari semalam hatam sekalian alhamdulillah kula ben sampean sebulan oleh ning 12 juz karo cek sebulan bisa tak hatam beda apa ada kan ngucak beda kapi berarti dia sing ngucak dia makanya makin pong bulan Recep biasa aki kula ben ajunan gak ditong ngaji saya ngaji bulan Recep deki bulan pasan nika bekal ngaji nika cek pon ke Maimun Zubair saya makin saat sedekah deki kapan pasaan tak kira cerek king mun makin tak sedekah sekali pasaan ro eman sing ngire masalah koran ro kan tu kan mun saleh Quran yang beli aja kan ki pada make compok king mangke ni kan tibi tak teraki cek mun ring lambe pan saleh Quran ni trat kata tangga cer-ceran kata tangga nasi ben cukup malam segemi terater boleh lambe polan nasi ben cukup mari tanggal selekor malam segemi ater pelotan lambe ni kan bener pai kocak malaman pelotan tanggal petolekor ngirim boleh lambe ni apa bi mak lambe saya kirim maki apa ingat lontong ro kapan dibuka ternyata pelotan si beri tak yabi paes kirim maki boleh kan engke lambe kan pun makin siapa ni sorong terater tak terater lek kejelau yo sengkai kok arapa pasaan beri kok ngirim tak ibelis bedes daya nah berarti benia saja ke aking moropa cukoknya mana aja moropa cukok tangki jak makin telasan ni kalau benika singa sada ka makin king aja ge masak goreng mate mor masak apa cukok tak sini ke makin gi mabor sak mirai malau sak dongker tahu apa palapan ni bah bede dong mun bede mirana kan bede dongker bareng bu cek makin ni kegaganan bagi banyak benih saya kira matur kadang nika keng untuk ike bayi ge anggeun cecen tangkel selekor ni kan siap cecen ni mejer keng anang kapan ngalak pai kiki cek di guni aja jajan telasen ni kok terong kok bu ari pengen lagi sepoton bener kata ring dinak salahku deh iya je atuan kalampi tambu sekali cak mun telasan ya Allah pahruku ban kalampi amuri kita ngker selekor kecerangut ditangkan saya bunda jauh mun tangkan cejo mun kalampi ku penting telasan apa mun nik bini ngre fai sabo pakindeng yudeng romar pun berdering ngambu yang ke aki hari lek kok semeleda ada kok lambe abit setelah nemu TikTok yang tak 5 di pesel beri kok ke pasar pah nemu lek asli tak pati cocok bencet dengan tangkol lek tak pati koning cuman cek dengan kok nemu dengan andin cawa grup nak kaki sampai dah jadi ya ada kibik kok lek komplikasi lek nak pasti nak kena ada lek tore bang bulan Recep siap bang bulan Recep guna benajunan banyak ibadah inggi lebih-lebih Isra makin ni kecapun ulama perhatikan ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyam ya man asra bikal muhaiminu laylan wahai manusia yang diperjalankan di malam hari manusia saya perjalanan sing malemah nilta wal anamu niyam ajunan ngaole kemuljaan sementara manusia tempona tedung ajunan niltawal
anamun yamu. Ajunan ngoleh kemuliaan Kanjeng Nabi. Wal anamun yam. Sementara manusia ni keselain tempo na tedung. Sampai mangkene kemuntro mulja sambian muntro teka hajat pabiasa entar ka Allah berngaki tempo na manusia teh. Maksud tak pejang tahajud tro teka hajat ambian tahajud bi Allah tro kempang urusan nak minta tengah malam apa orang ni kemuntar tengah malam bi Allah me teka hajat karena mun sambian tahajud saya minta ni kesambian ke tibi orang ni kemun minta mari maurib satu jana manus sama mari maurib ni ka doa bu sabatu bela ni ka minta kapi mun mari na maurib mari isa ding tu bela minta kapi keng mun lain na tedung sambian jaga bi tibi an karo ka tibi si minta sambian mangkana bi Allah ibri ibenya anapa si minta lo abereng benoreng tahu sa minta ka Allah sambian eto bela ni kebedaring datang dari Mekah sambian azharo sambian kau leman mun abereng benreng benya sambian make ibri paling karo ibri tupah bener paling karo ibri tupah keng mun sambian entar bi tibi an mun kau leman bi tibi an make la kodung ku tak keluar pola cocok le utiaki pahibri iminya dia boleh ki bemarin nego mun tarbi tibi an banyak make aing abo aing zam-zam asli minum le asli lah le asli ego mun tarbi tibi ni beli asli mun tareng bareng campuran jo bu aing zam-zam campuran bemak digoreng din aja make di gula compon campur bi gula apa cak mangken jatah ning 5 liter bu gula bini oleh berapa oleh 10 liter kedua pas ya zero pas lebih 1000 orang puran kulit gagal haji boleh ziarah boleh sekeng nyanda lebih 1000 aing zam-zam 10 liter saya ziarah 1000 lebih entot tak kabak campur aing somor biko alhamdulillah makin banyak lebih nih hah enggak tak kebak bayang laki aing sibel bi kok alhamdulillah maki orang saya buku tak lebih yang zam-zam jo Allah jagla pada maki dinak bu ha aku ning balai kok cak manusia ni kerja nabid bani jan lampu cak jan jerek bu bener jan jerek lambak maki zaman ki laib orang mon kau leman ngi beberes saya kakan saya tenggeng keng mon bedereng mate eno tuaki padi mangken maki orang ngakan sek pote kapi mangken ni kamun kau leman ngi babakul beriya di bengkau darabuk ada esen apa ndebak keluar paham bue toko beda beres selek beda buk berapa sekilo kan belu belas beda secubaan ya ha jangan bagian sakit aja pelaku kapi aja bagian tersangka aja jah tersangka kapi bada secubaan bada buk ke 16 ke ngancor kita abang aja si paling cuba deh ayo jawab bada ke 14 ke banyak kapang jelek sekilo setengah lek kok Allah cantara garing mate ingi baki kapang ngudi tuan rumah na cung penteran itu mujak bersebanyak kapang apa bagi kapal aku nah tanah ada sebanyak kapang kok pak yang kaki kesengi bejo enjak saya kawan teman saya kawan teman ducam saya akan tak mari milih kelapang tapi manusia itu semakin kaya semakin cerit sajan soki sajan cer lambak mun bedereng mate betul beler ya kan imiliki sampir anyar kelampi anyar godung anyar imiliki teker panden terus anyar pah imiliki temar eteng roh terakhir kon kiai apa ini rebenembu mbuk liasalena nih kok bener imiliki anyar makin mun bedereng mati jadi si mati saya cer kata tetangga bener kelampi nasi mati kan ada tetangga na repot tak galak perasaan galak takut kalampi na ring oh ya pada mundi dina alhamdulillah bon tadi bangki bulan Recep bangken tore kalako satu je ibadah ni kalako
insyaallah dekik kapan pasaan gula benajunan ibri pertolongan bi Allah untuk bisa alaku kebagusan iki. Siap tahajud kira-kira Bu? Siap tahajud? Pongki bulan Recep ni kesampian teka sekalian tahajud, teka sekalian. Dekik pasaan mak tak sengkem pian saya tahajud demerin asahur roh. Mun perlu pian cek ke tibi malam, cegai lah kena, cegai. Sampean tu saja ke kol telok, sepenting sobu kita ada ni kata tahajud oleh, cegai selake. Mben bang ngucap, apa tang laki mun cegai asilat itu. Beni asilat, yang laki dia kan beri sengecit tu, ambo dah iya kan. Jadi mben munnya kiring laki ni kecek cegai dinak ang takut ikiring pada iya. Soko nak kepak dia, mun soko nak makilan impak tinggal nyorot aman sampean. Soko nak cek dia. Mun tak cek soko nak ngalle ke betes ah. Cek. Betes apa kun tak cek ngalle ke pokang ah. Cek. Apa fatayat dia? Aduh kok. Ya mun ceki po ngapa kun tak cek kempian bah ke depor, ngodi kompor, pasangi belangak beri aing masak. Kapan aing ngalkal? Seram kok. Kebayaki kopi ya Allah ser. Allah siapa ngucak seram ji buru juga. Allah mi ontong kau tak bini dak enak kak. Cenung ngalto magi bulun aja mah. Ibulun ajam. Teman-teman yang masanya ku tak ngelotok. Allah. Serangan laki yang masak seram laki nih kok. Selamat ya Allah. Mi ontong tak bini keto belering kok. Jangan mulai masak kok. Tepak garing apa di nari meja saran negara. Kebayaki kopi. Lah torot kah? Bon, tadi makin mungkin bulan Recep saya jaga kelakuan bagus, kalaku alhamdulillah makin sambian termasuk alaku kebagusan di bulan Recep nih makin sambian termasuk adikir bergelak tinggi, sambian bergelak silaturahim tinggi. Insyaallah paasaan bi Allah pas semangat alaku kebagusan nih. Sepenting Recep nih bagus, insyaallah paasaan nih kak bi Allah pas semangat. Manter pada apa bulan pasah. Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa ballighna dunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma pekaja fi bana wa ballighna waghfir lana dzunubana. Boleh? Ya Allah berkahi kami di bulan dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana. Terdapat kapi ke bulan pasah. Sehadir manter tak mati mun tak tege apa sa bulan pasah. Sehadir manter kita mati mun tak tege apa jeng telas Idul Fitri. Nah, baru marina bejeng telas mate kok lanceng kok ada iya kakek mari nak bejeng telas manter baguna lanceng amin Allahumma bon bener-bener pering bini sampurna nomor situng ya dua
telok ja rempak apa ya apa Banter sehadir bi Allah ipa sampurna agapi tetireng bini sampurna agapi amin ben sampean mulai sampurna nak foto di insyaallah nak foto solihin solihat kapi teti nak foto sepecre kapi nak foto na sampean manter pa apal Al-Quran ben sampean setaja manter bi Allah ipa selamat manter saya husnul khotimah sampean tertak saya kecuali asangu iman Islam tertak saya kecuali tempona ala ko ibadah mun parlo manter saya tepak ke hari Jumat karena beda jaminan yurfaul adzab amman mata yaumal jumuah mun beda orang mati tepak hari Jumat maka selamat disiksa kubur amin terus apa tak terus mati Jumat terus apa tak terus mati Jumat lekuk hah leh lekuk napa iya cia le sampean terus apa tak terus mati Jumat iya satu kaki kemis tadi buk jadi cak mangkat lekuk hah oh Jumat boleh oh iya le iya oh benih Jumat lekuk mati Jumat boleh amin Jumat boleh kok nah bari manter budian tinggi buk keng manter tepak ke hari Jumat kapi keng cak bareng ada sing ada lobang ten kan dua Jumat ada boleh dua deh ya mun lok mate cekel jadi gula lekuk mun ngoncang holil yasin bening ngoncang ceramah ngoncangnya kelempian deh jadi bi gula nyaman mun si gula wing torot mun si ker pate ka ada deh ya si gula wing kabin gelo deh ya haho dia apa? Kata ayat glowing iya glowing iya cak itu pani beda makin buk mun beda 1,500,000 cak bani kero glowing cak tegete ngetirap kula haram teman nemu naring bini ingat plastik roh pote terak kelecen kula mikir ya Allah mun kelecen ngari haram kok makin di pese montang bini tak meliaki lecen buk mipah nyari pani ciong kok tak belecar kok hah? Akedon ilah teman-teman kuli Allah jangan gula beda tak ngatirap merengis gula jadi ngaki tu pote tera ngatirap Allah cina ramai kita tega te pote gelu cek pan lampu pate nangkin raga kia sepote aja kita ireng bini ni tak usah pote buk sebenting sampai ni biasa misem kasih laki ni kena cukup hi dia cukup mak kita potem bian keng mun ales tak jampo bener gak aji ya tin nama kita pote tin nama kita tak apa teratin keng mun tak gempang acampo deh tak gempang meredeng akan demen selakek sambil misem jaga na tedung atau mau jedeng jeding deh ya selakek mang kata ke pasar atau mau jedeng langker deh ya kalau sebelah selakek datang atau mau ibu nak kandeng deh ya maka kita andik pese selakek jona pedada alhamdulillah tang bini kila iku wabu jadi tangki kak siapa gila pola rembi agak gila Allahumma sholli ala Muhammad. Saya simpulkan ketika kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj pada Rabu sebaling banyak yang ngalain neraka ni ke orang bi keng ketika ring bini saya ngalain neraka paling banyak je pun ulama ni ke beni andi artene bini ing kasukan neraka kapi ke laki ing kasuarga punten bisa saja isena suarga juga sebaling banyak orang bini karena umat Nabi Muhammad laki bini nikah lakan banyakan bini ben itu angkina saja sehat ini kemanter tepak garing bini semasuk swarga amin karena ternyata ring bini masuk swarga ini kesarat teco mampak ada boleh karompak nih kak empian tak usah nambah dari empat nih kempian epakon masuk swarga di kemak saus situng bejeng lema
Nomor 2 apa sabulan. Nomor 3 ajaga kahor. Nomor 4 atau at kaselake mun selake nyoro bagus. Ni katok ambian masuk surga ni kajamin surga. Oh tambah idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Selake ditoat ini ketika sampian seto. Tapi melarat bu. Kering bini mati ka ada ni ke melarat. Si banyak ni kering lake mati ka ada. Tekku bian tu bela ni. Kamu banyak ring bini mati ka ada ben ring lake mati ka ada. Ring lake mati ka ada. Kamu banyak duda ben janda. Banyak janda kan? Tulis 0823. Kojang banyak janda. Jadi kula benajunan 4 ni kejaga insyaallah selamat enggi. Mencar bi Allah kula benajunan ipa sampurna meskipun tak aduh rasa ojan boleh bu. Mencar meskipun tak bisa sampurna 100% kadang ring bini sampurna cuma 4 mentar kula benajunan mencerak para sampurna. Amin. Allahumma. Ben pun makin bulan Recep ni ke ukuran cepon ulama ke bulan Ramadan. Saya orang seibadah bulan Recep maka bulan Ramadan bekal lebur ala ko ibadah. Makanya pongki bulan Recep setaja ibadah tore kalakoh. Pongki bulan Recep ibadah tore kalakoh kenik sakoni tahajud ada kelakuan selain mentar bi Allah pada selamat kapi. Amin. Mentar bisa semangat ala ko ibadah bulan Ramadan. Amin. Makanya makin saya ngak si kita jaga malam pongki Recep tore jaga malam. Si kita teman ngaji Quran pongki Recep tore ngaji. Si kita asadaka pongki bulan Recep asadaka pongki makin deki pasaan bakal gempang ikalakoh. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berjalan mari beri kela. Apa? Lanjut. Ocan. Pemun ocan ya lanjut. Ingat tang bin ni kakele. Ocan lanjut deh kok. Korang. Mayu norok mayu. Tak apa korang abi kok. Iya nyanyi. Layu. Saya rese seni kata ni nyanyi India. Mun pai tepur kelap ku tak leku masuk koran. Khalil Yasin mati berengangai kok. Iya biar nyaman ni baba. Ini banyak kok tepur kelap biti bion. Demikian yang kami bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Haho. Orang goncang boleh. Pai patoto kasetinya ku cek bukan kok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ja'alna wa jami'al hadirin min ahli salam wa min ahli syafa'ah wa min ahli jannah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli ad-dair. Allahumma ballighna Ramadan واجعلنا من الصائمين القائمين الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.